Hari poropozo zigeze kuri ebyiri Amerika irimo guteganya hano mu gihugu cya Irani. Poropozo ya mbere niyo gukubita hasi ubutegetsi bwa Irani ngira ngo bugahindurwa hagashyirwaho ubundi butegetsi butari abayatora cyangwa se abayatora, ni ubutegetsi nyine bugizwe n'iyo titre bita ngo ni ayatora. Ubwo butegetsi bukavaho, Amerika igashyiraho abantu baba bameze nyine nk'ibishushungo cyangwa baba bameze nk'abaringa ishobora bo ubwayo kuba yakwishyiriraho, baba bagomba gukora nk'uko yo ishaka. Indi poropozo ya kabiri niyo gucamo kabiri igihugu cya Irani, kuko Irani burigizwe n'ibice bibiri, hari igice gisanzwe hakaba n'igice cya Irani cyegereye ikirwa, ubutaka bwa Irani buri mu kirwa. Iki gice akaba ari igice gikize kuri peteroli ndetse kirimo n'inzira zinyuzwamo peteroli hafi 80% bya peteroli yose cyangwa se by'ubukungu bwa peteroli bwa Irani bukaba buherereye muri icyo kirwa. Amerika rero ikaba ishobora gucamo Irani kabiri, iyo ikaba yafata icyo kirwa, icyo gice, noneho bigatuma ubutegetsi bw'itahira busigaye bushobora gucika intege, bukaba ari ubutegetsi bukenye budafite amafaranga. Izi ni poropozo ebyiri, iyi niyo ntambara Amerika irimo kurwana hano muri Irani. Ibi byose Amerika ikabikora ifite uwuhe mugambi? Irashaka kugira ngo irebe ko yazitira Irani kugera ku rwego yagira ubushobozi bwo kugirwana na Isiraheli, birangire ibi bihugu byose byari muri Middle East, Irani byose bibaye ingaruzwa muheto cyangwa bikaba abagaragu n'abaja ba Isiraheli. Noneho Amerika na Isiraheli bikajya bibacungira umutekano, bikamenya uko barya uko baryamye. Ibi kandi byazitira igihugu nk'Ubushinwa ndetse igihugu nk'Uburusiya, byose byari bifite ukuboko hano, bihafite inyungu. Izo nyungu zose Amerika ikazikubira, bigasigara ari zero. Niyo mpamvu rero igihugu cya Irani kirimo kurwana umuhenerezo, ndetse kugeza kuri iyi saha kirimo gukora ibitero bikomeye hariya i Tel Aviv ndetse no mu bihugu nka za Arabia Saudite na Qatar. Ibi bitero Irani iri gukora muri Qatar, Arabia Saudite, uribaza ngo ubundi bigambiriye iki? Ibi bitero bifite intego ebyiri. Intego ya mbere ngira ngo ni ugusenya icyo bita military base, ibirindiro bya gisirikare byose by'abanyamerika biri muri biriya bice, kuko nibyo birindiro Amerika yateguriraho ibitero, bikaba byashegesha Irani mu buryo bworoshye. Ibi bitero rero ngira ngo byashegeshe ibi birindiro, kuko amakuru ariho avuga ko nibura ibirindiro bigeze kuri 22 by'abanyamerika byahariya mu burasirazuba bwo hagati Irani yarabishenye burundu. Noneho kandi ibi bitero ikindi cya kabiri ni ugusenya no kwangiza ibikorwa remezo by'aba bayobozi by'ibi bihugu, ku buryo ibi bihugu bisigara by'ubwabyo bigiranye ibibazo na Amerika, bikarangira bibwiye Amerika ko igomba gushaka uburyo ibishakira umutekano. Kandi gushaka umutekano ni mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko Amerika ishegesha Irani burundu ku buryo itongera gushobora kurasa. Ubundi buryo bwa kabiri ni uko Amerika yumvikana Irani bagahagarika intambara. Irani rero ntabwo ishobora korohera na gato ibi bihugu, kuko aha hantu niho mu mutima wa Amerika, aba ubwabo kubarasa, ndetse bazanabona n'ibitero bikomeye kurenza ibyo babonye. Kuharasa bakabura amashanyarazi, bakabura amazi, bizatuma buri gitondo baba bari kuri White House babwira Amerika bati dukeneye umutekano, dukeneye umutekano, niba ari ibi waje kudukururira turasesa amasezerano tugeze gute dufitanye. Ni ikintu Amerika kandi idashobora kwemera ko yakura ukuboko hariya. Ikindi, Irani igomba gukomeza kurasa Isiraheli, kuko Isiraheli ifite umwaku uteye uke. Isiraheli ni igihugu gito, metero kari 20,000, ni igihugu gito cyane ku buryo ntabwo gishobora kuresista iminsi 90 mu ntambara misile zigwa ku butaka bwabo, niyo baba bazihagarika. Ariko nanone twabonye neza ko badashobora kuzihagarika zose, niyo bajya bahagarika 85 cyangwa 90, 10% zikagera kuri target. Mu minsi 90 iki gihugu cyaba cyashenyutse, imitwe yitwa za Hezbollah, za Hamas,
zaba zamajije kwinjira muri iki gihugu, cyamajije kuba indiri y'iyi mitwe, kuko ni ukuvuga ngo yaba yangiritse ku gipimo cyo hejuru. Ibi byose rero Iran igomba kugira resistance, ikarwana kugera ku rwego Amerika igomba kubona neza ko gukomeza iyi ntambara ikamara igihe kirekire ishobora kuyihomberamo. Nubwo Amerika ikize, ifite amafaranga, ariko iramutse ikomeje iyi ntambara Iran ikagira resistance, kandi kimwe mu bintu bigaragara ni uko resistance ya Iran irashoboka, kandi mu buryo buteye gutya. Uburyo bwa mbere, Iran ishobora kugira resistance kubera iki? Kubera yuko kuva Iran yabaho yakoze intwaro zikomeye, kandi nta ntambara nyinshi Iran yigeze irwana. Icyo ni icya mbere. Ibi bisobanuye ko rero Iran ishobora kuresista imbere ya Amerika nibura amezi 6, kuko ishobora kuba ifite ububiko bwa misile ibihumbi byinshi, ku buryo Iran ishobora kuzibara ikagira rasa misile 20 buri munsi na drone 100 buri munsi, igahagarara igahangana na Amerika. Ibi birashoboka, cyane cyane ko bigoye kuzataka Iran ku butaka. Uyatatse ku butaka bwo ngira ngo waba wikururiye ibibazo birenze ibyo waba usanzwe ugize gute ufite. Mu gihe rero Iran yagira resistance, ibihugu by'Abarabu bizaguma mu mwijima, bidashobora kwihanganira, kuko by'ubwabyo bizi neza ko nta kintu bipfa na Iran. Ikindi, ntabwo Israel ishobora kurwana iyi ntambara ngo imara amezi 6 abaturage bayo bari mu buvumo, gahunda activite mu Israel zidakora, ibibuga by'indege bidakora. Buri ubukungu bwa Israel bwegamiye cyane ku bakerarugendo bajya gusura biriya bintu ngo by'amateka ya Bibiliya n'ibintu by'iyobokamana hariya mu burasirazuba bwo hagati. Biriya byose biri mu Israel, niho bibitse ibintu bijyanye n'inkuru za ba Mariya, ibijyanye na ba Yosefu, ibijyanye n'amateka ya Yezu Kristo. Biriya byose by'amateka ya Aburahamu niho bihunitse, kandi amamiliyoni y'abakirisitu ngira ngo ajyayo buri gihe. N'ubu za Pasika ngira ngo ziregereje. Israel igomba kugira vuba ikarangiza iyi ntambara kugira ngo idahomba amamiliyoni y'abanyamukerarugendo barara mu mahoteli banishyura kugira ngo bashobore gusura biriya bikorwa biri hariya mu burasirazuba bwo hagati. Itegerezwa rero gusoza intambara vuba. Iramutse irambye ikamara igihe, Israel yakwikubita hasi, kimwe mu bintu byazonga Amerika. Nanone kandi se ntabwo ihanganye na Iran gusa, kuko ifite n'abandi banzi, harimo imitwe ikomeye nka za Hezbollah ngira ngo ni umutwe ukomeye, ni inyeshyamba zikomeye kandi zifite igisirikare kiri determine. Imitwe nka Hamas, na n'uyu munsi ntabwo Israel irashobora gushyira akadomo kuri Hamas, ntabwo irabibasha, na n'ubu ni imitwe igikomeye. Hari abantu bitwa ngo ni Abawuti bava hariya muri Yemen, baca muri Mer Rouge bakajya gutera ibitero bikomeye ku mato ya Amerika n'ibindi bikorwa. Izi zose ni intambara ziri kugenda zishibuka, kandi umubyeyi wazo uzihetse ushobora kuzonsa zikaba intambara ziremereye ni iyi ntambara yo muri Iran. Abantu benshi banatekereza ko Amerika iyi ntambara yayikoze isa nkaho ihubutse bwangu, ku buryo bigoranye ko iyi ntambara bashobora kuyitsinda bakagera ku nzozi zabo. Ikindi kintu kigoye Amerika hano muri Iran ni imiterere y'abanya-Iran. Ni abantu b'intagondwa badatinya gupfa. Icyo kintu bagemuriye cyitwa urupfu bo baba bagikeneye, kandi weho uba ushaka kubaho. Turaza kubona rero Iran mu minsi iri imbere irimo gukora ibitero byibasira abasivile, byibasira ibikorwa remezo n'ibindi. Nubwo abanya-Iran bazapfa ari benshi muri iyi ntambara, ariko nanone ikintu kijyanye n'imyemerere yabo ni ikintu kibamotiva cyane kurwana, kuko icyo kintu weho ubabwira ngo urabica, weho uba uri kubaha ibyo bashaka. Baba bumva ko nubicara bari intwari. Baba bisobanuye ngo mu mahame yabo uwasigaye aba ari ikigwari, uwapfuye niwe ntwari. Abanya-Iran bari ku rwego barwanirira igihugu, ariko bikaza no kurenga kurwanira igihugu, noneho bakarwanirira imyemerere yabo. Ni ikintu giteye ubwoba Abanyamerika, ku buryo uyu munsi hari n'ibihugu byinshi byegeranye na Iran Amerika idashobora gucuka ngo ikoreshe, kuko izi neza ko abanya-Iran ari abantu bamaramaje, cyangwa se ari abantu bakomeye cyane. Iyi ntambara rero ahangaha niho iraza kuba akasa makokero, kuko mbabwiza ukuri
bavandimwe, iyi ntambara iraza kuba mbi, kuko nubwo Amerika iri kuva ko yanogonoye Irani, ariko ntaho hantu irageza, kuko ngira ngo nko mu bitero Irani irimo kugaba, niba ashoboye kwivugana murumuna wa Netanyahu, minisitiri w'intebe, ntabwo iki kintu ari ikintu cyoroshye kuba wakwica umuvandimwe w'umuyobozi mukuru w'igihugu. Ni umuntu uba urinzwe kandi ari ku rugo rwa Netanyahu, kandi niba ariho ahantu harinzwe ni mu rugo rw'umukuru w'igihugu. Kuba rero misile n'amadrone bya Irani bishobora kuhinjira bikagera ku ntego, ibi byose ni ikimenyetso cy'uko Irani ifite imbaraga abantu batagira gute, batatekerezaga. Nta yandi mahitamo Amerika yari ifite, birumvikana, na Isiraheli ni aya ngaya, kugira ngo igere ku cyifuzo cyabo cy'ubugome nyine, kuko aba ni abagome, bari kwica abanyayirani, bari gutwika, ariko wanareba ugasanga ni igiki bashaka, ngo ni ukugira ngo icyo gihugu kitazakomera, kugira ngo kibarute. So reka rero dushimira abantu mudukurikira kuri Byishimo TV. Nge nitwa Sibomana, mwibuke gukora subscribe, mukande like, ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.